Kini nga atong pamilya, dako kini nga importante nga butang para sa pag-uswag, no? Para sa pag-progress sa atong syudad. Gintagan hindoon han negosyante nga Dominic Pitilla adton importansya pamilya nga nang pagsilsil hintuhay nga pamatasan kadat kabataan durante han gindumara nga Family Week celebration sa Baybay City. Diin gintambungan inihin ginukot-yukot nga mga tao. Egin pasalamat naman ni Dominic Pitilla atong padayon nga kumpiyansa kanaman nga mga baybayanon nga dahan na incumbent officials sa Baybay nga nambugos nga Quinto Distrito. Upod ni Dominic Pitilla di dahining event adto niya running mate nga board member Carlo Loreto. Hi Dominic Pitilla amon ginuundong ni Governor Ikot Pitilla nga kandidato adto niya partido para ito niya nga 2013 elections. Roy Divino Moraleta, Late News Update.